ergamaan keenya maal jaa ni'mataani maghbuunun fiihimaa kathiirun min annaasi as-sihhatu wal faraagu jaa godhii lama ilmi namaa keessatti dagamaadhaa jaa kadhiiraa haa ta'uu kadhalaa haa ta'uu akkasumatti baadiyyaa magaalaa kana adoon jenne ilmi namaa godhii lama keessatti dagamaadhaa jaan duuba hanga isarraa deemtuun beeku jechuu godhiin lamaan san maali jennaan tokkoffaa irratti ta duraa fayyaadha ta lamadaa nagaya faraagummaa jechuudha yeroo faraaga rabbiin sii kanne kana gaafuma dhabdee beeytaa jechuu obboleessa kiyya obboleettiitiyyaa namni har'aan tanaa barachuu danda'u akkasumatti khabarsiisuu danda'u nama fayyaa qabu nama faraaga qabuutu barachuudhaas dandaya barsiisuudhaas dandaya jechuu gaafa wanni kun sirraa deemte fayyaan har'a qabdutun gizee sirraa deemte barachuun dandeessu barsiisuun dandeessu akkanuma moggaattichi galtee haftaa jechuu mee namni hundinuu bakka jirtanii fayyaa rabbi sii kannuu irratti islaaminaa rabbi sii kannuu irratti alhamdulillahi rabbil aalamiin jaa obboleeyyan keenya maalifiif jennaan ulamaan islaamaa akki ja'an warri salafaa warri nu dura dabree haatimul asammii jaanii jecha kana hedduun fadha yeroo hedduun himaasi jireenya sadarkaa jiruun qabdu du'aatu sii hima gaafa duutee laadii keessa gasseente jireenyi kun maalummaan isaa sii galaa jechuu guyyaa san sii galuurra arrayoo sii galee bareedaadha sadarkaadhaa jiruun arraan tana nuti jiraachuu jirru kun qabdu nama du'ee addunyaa tana gubbaarraa deeme nama saniituu beekaa jaan duuba jiruudha jechuun jaan obboleeyyan keenya sakandii sa'aa keessatti dhiqdhiq jettee dhooytu san sakandii saniitu jiruudha sakandiin san jiruu teenya jechuu lamada daqiiqaadha sadeeysaa sa'aadha sa'aa daqiiqaa 60 tana akkasumatti ammaas guyyaadhaatu jiruu teenya halkaniitu jiruu teenya torbaaniitu jiruu teenya baatiitu jiruu teenya amata baatii 12 kanaatu jiruu teenya yaquulu hasanul basri imaamni beekamaan hasanul basriin akki jee yabna aadam jee yaa ilmaan abbaan isaanii aadamii yaa ilmaan aadamitti nasabamu innamaa anta majmuu'atun kullamaa innamaa anta ayyaamun majmuu'atun kullamaa madaa yoomuka madaa ba'aduka jee yaa ilma namaa ati halkanumaa guyyaadha jee hasanul basrii kana jaabar nama jechuun halkanuma guyyaa jechuu torbaanuma baatii amata nama jechuun kanuma jee duuba obboleeyyan keenya jiruu tanaa sadarkaa isiin qabdu guyyaaniifis irraa deemte gaafa garaa dachii jala gad seente guyyaa san sii galtii jechuu waa afuriin namaa hima jee imaamtichi san jireenya addunyaa kana du'aatu namaa himaa takka fayyaa dhukkubaa sii hima jaan gaafa dhukkubni si dhufe qaama kee kanarraa mataarraa ilaa hanga miilaatti jechuu bakka takka qaama kee kanarraa tuqamnaan edaanuu gaafaan fayyaa qabu san nagayattiin jiraa jechuun guyyaa sii iftii jechuu ni'imaa tana hanga qabnu ofirratti beekuu hin dandeenyu inuma ifirratti namni beekuu hin danda'u lama tasadeeysaadhaa ilmi namaa sadarkaa dargaggummaan qabdu eega dulloomte sii galti jaan gaafa miilli kee sadisite gaafa oloo deemuu dadhabde gaafa arrabni akka arraa kanatti waa hunda dubbachuu hin dandeenye gaafa gurri hedduun dhageenye ijji hedduun garre harki hedduun qabanne miilli hedduun tarkaaffanne guyyaa dullumti si dhuftee rifeensi gurraachi si gubbaarraa deemee adiin si dhaale guyyaa sanii qaalomina dargaggummaa amma keessa jirruu kana jechuu guyyaa san sii iftii jechuu
sadihi ta afreeysaadha qaalomina nagayaa namuma nagaya dhabee beekaa jaan nagaya ammaan kan tana qabnu kana nama nagaya dhabeetuu beekaa jaan nagayni kunis ni deema biyyoota takka takka yoo fakkeenya fudhattee biyyoota akka Suuriyaadhaa biyyoota akka Yaman biyyoota akka Maqalee biyyoota lolirra ture akkuma har'aan tana Filisxiin faan itti jiran tana mee akkaataa isaan itti jiran san laali barnoonni hin mijaa'u barsiisuun hin mijaa'u madarasaa barachuun barnoota waa takka barachuun jireenyi kun hundinuu diigameeti akkasitti namni addaan faffacee abbaan qabeenyaa miskiinawee biyya keessa deemee sadaqaa kadhataa jira gaafa qananii keessa jiran san hin beekan eeguma isaanirraa deemte dubbiin isaanii galte duuba akkasitti waa afran kana waa afuriin namaa himaa jiruu du'aan namaa hima jaan dargaggummaa dullumaa si hima fayyaa dhukkubaa si hima nagaya dhabaan namaa hima jaan obboleeyyan keenya nuti har'a nama fayyaa qabu nama ammaas nagaya qabu nama dargaggummaa qabu akkasumatti nama jiruu qabu jechuu waa afran silaa jaalatamtu tan namni fadhu tana kunu harkaa qabna alhamdulillahi rabbil aalamiin wanni nurra jiru jajjabaachuu qofaatu nurra jiraa jechuu ulamaan islaamaa akki ja'an obboleeyyan keenya namni hoggaanii fi jiruu addunyaa tana gubbaarraa deemee laadii keessa gizee gasseene wanni namni irraa gaafatamu barnoota har'aan tana isin barachaa jirtan kana barnoonni kunii akhi namaa namni tokko tokko akkuma waan saahibni isaa baratuuf barachuu waanuma gartee obboleeytiin saahibtittiin sii barattuuf barachuu laa kanaa miti waan guddaa hoggaa laadii keessa gasseente bakka haadha abbaan si wajji gadin seenne san waan ichitti si fayyaduu jechuu waan ichitti nama fayyadu hoggaa laadii san keessa gasseente ilmi namaa wanni irraa gaafatamu ergamaan keenya nuu himee dabre man rabbuka wamaa diinuka akkuma barachaa jirtan wamaa nabiyyuka wamaa zaa taquulu fi haadha rajul rabbiin kee eenyu asif barta amantiin tee maali asif barta ergamaan kee too eenyu asif barta adoo addunyaa gubbaa jirtuu barta rabbichittin baran nabiyyichittin baran amantiichittin baran jechuu adoo addunyaa gubbaa jirtuuti barattaa jechuu ergamaan hadiisa sahih keeysan maal ja'a iqra'ul qur'aana فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه كان جاء نبي محمد أبو قرآن قرأ خديران جنة خدبرتوتان جنة نقادين جنة تيفتان جنة قبريدان جنة نمني هندي عالم نكون هندي قرآن قرأ قيا قياما دا ذات قرأتي قبري خيسة سبوارسا قرآن يرى ولقد أتجتغني إچ خيسة سبوارسا جتو يا قمچو نما قرآن jireenya isaa keessatti zaadii dame afur keessatti quraanaaf yeroo kanne hedduu nama gammachiisa barachuun haa ta'u barsiisuun haa ta'u ilmii barachuun wanni isiirra qaaliidha inuma hin jirtu jechuu Abdallah ilma Mubaarak akki jee laa a'lamu ba'da nubuwwati darajatan afdala min bathil ilmi anbiyoota 100 fi 124 rabbiin erge addunyaa tana gubbatti anbiyaa sanunda toohiidaan erge rabbiin tokko jechuudhaan jechuu anbiyoota sanunda rabbiin maraxateeti ilma namaa kana keessaa ergaa khaliifaa bakka buufatee akka isaan diin biyya barsiisan godhe anbiyoota sanitti aanee warri darajaa qabu eenyu jennaan nama quraana rabbii baratee nama barsiisuu jaan duuba har'a wanni isin itti jirtan dalagaa anbiyaa dhaaluudha akkasitti waan qaaliidha wanni kanaa olii inuma takka hin jirtu itti gammadaadhaan isiniin jaa gammadaadii waliinis gammachiisa akka gaariitti jajjabaadha darajaa tanaa olii inuma hin jirtu addunyaa tana gubbaa Abdallah ilma Mubaarak bakka biraatti guyyaa tokko gaafataniiti guyyaa boruuti duutaa yoo siin jaan maal daleeydaa jennaan salaata hidhatamu masjida galtamu akkas jechuu barkeeyse dubbii
gara hajjii deemtamoo gara umraa deemtamoo ni sadaqattamoo zikrii gootamoo guyyaa boruutii duuti tee kunoo boru yoo jaanii yoo siiman maal daleeyde jennaan ilmii rabbiitiin baradhaa diiniin baradha je namni diin barachuudha seennaan goflaa malaayikaa gubbaa bahe karaa jannataa seene akkana jechuudha dubbiin hiikaan akkanatti tolti jechuudha bar akkasitti jara keenyaa waan gaarii irra jirtan gaaddisni har'a isin jala jirtan kun gaaddisaa rabbiin ambiyoota itti akkasitti darajaa itti godhe sani quraanni har'a nuti barachaa jirru kuni sadarkaa duratti malaku jibriil uumaa rabbii irraa wanni akka malaayikaa hedduun jirtu malaayikaa hedduu sanirraa malaku jibriil rabbi caalchise jaan maalifiif jennaan li'annahu haamilul wahyi quraana ba'atee fide malaayikaa dila sanirraa malaayikota malaku jibriil caalchise maalifiif quraana fide quraana irra nuti qaraanu kana isaaf fide namni inni itti fidees uumaa ilma namaa kana hundarra waan ilma namaa waan malaayikaa ta'eerrallee rabbiin nabi muhammad caalchise maalifiif jennaan li'annahu unzila alayhi alqur'aanu quraanaatu isa rabbuufame nabi muhammad wanni rabbiin isa caalchiseef maalifiif jennaan quraanaa isa rabbu'e quraanaa irra nuti qaraanu kana quraanaatu isa rabbu'e baatii 12 ta'amataa tana keeysaa baatii ramadaanaa keeysa bu'e baatii ramadaanaa keeysaa quraanni halkan leeylatul qadrii bu'e akkana halkan hundarra halkan rabbiin darajaa itti godhe halkan leeylatul qadriiti baatii hundarra baatiin kabajaa qabdu baatii ramadaanaati maalifiif li'annahu unzila fiiha alqur'aanu quraanaatu keeysa buufamee jaan duuba ulamaan arraan tana namni quraana baratees akkasumatti caalma'ee harkata waan guddaarra jirtan waan qaaliidha namni gaaddisa kana jala fatanaa kufe gaaddisa itti fatanaa ba'u tokko hin qabu jechuu namni gaaddisa biraa jala fatanaa kufe immoo gaaddisa kana jalatti fatanaa ni baha akkasitti jajjabaadhaadhaan isiniin jaa isinitti illee dheereeysee jammaata keenya akka gaarii jajjabaadhaa waan gaarii irra jirtan darajaa takka inuma hin jirtu majlisni ilmiidhaa khalafa barsiisuu jiranii fi majlisni qilleessa gubbaa barsiisuu jiran garaagarummaa takka hin qabu waan akkana jaanii addaanii man takka hin qabu yoo kun irra caale malee markazni lafa barachaa jiruu fi markazni qilleessa gubbaa barachaa jiruus tokkuma yoonii fi kun irra caale malee khalafa jiru irran caalu jechuu maaliif jennaan kuni irraa niu gara ikhlaasaatti irrachi wanna taa'u jechuudha hedduu jabaadha akkasitti namni hundinuu khabaratus khabarsiisus niyyaa teessan tolfadhaa gaaddisa kana jalatti nu hundinuu rabbi nu haa milkeessu barakallahu fiikum hedduu galatoomaa jajjabaadhaan isiniin jaa dubbiin dubbii nama jajjabaateeti man jadda wajada ja'anu lamaan islaama namni waan itti jajjabaate harkata ja'an shaa'ireen arabaa tokko kujee bilaa bijiloon jaddun bilaa jiddin bimakkaahee anaadhaaf sadarkaatti hin geenyee je akaahummaan kiyya sanuu yoo nama jabaate jajjabaachuun alatti wahiigee hin geenye jechuudha bar hin geenye akaahummaan sanuu darajaa ga'uun maaliin inninis ni jajjabaate jechuudha namuma jajjabaateetu wahitti gaya namni yoonii fi jajjabaatee waan barbaadu sanitti ni gayaa jechuu akkasii barakallahu fiikum na booda sheekkan hedduudhaa jira waan na dhageeffattaniif hedduu galatoomaadhaan isiniin jaa barakallahu fiikum hedduu naa galatoomaa hamtu rabbii isinirraa qabu jireenya keessan ka addunyaa akhiraa rabbii isin haa tolchu yoon dogoggorri ka lubbuu ka shayxaanaa haqa gaxxamuun rabbumaa fi rasuulaa fi wabillahi tawfiiq wasalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu